چوارم لصفاتكاني أوان وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، أي إنهم أكثر الناس تبرعا لحاجات الضعفاء. زور ببزين قوم يكن زور ببزين برانبر بهجار، برانبر بكم دست، زور ببزين برانبر بباوكان، زور ببزين برانبر بلاواز كم اندامكان وبيرو بكوتوكان. ام صفة برا برزكانم صفتي پیغمبركان بوا، صفتي همو ايمان داران بوا. هر كسي بزي هبي اخوا بزي بياديتوا. الراحمون يرحمهم الله او يرحمهم الرحمن. ببزي كان خواي قول بزي بياديتوا. بويا زور بيجار اهل ايمان بخشيندن جدا الزكاة بخشيندن برانبر با فقير هجاران. بلام آية أو صفة لأمري مسلمانانا چند هي سرجميرية كراوة إسا هموتان توشي سرسرمان ومفاجأة أكا. سرجميرية كراوة تبرعات بخشيني إيما لتشاو بخشيني أوروبا وأمريكا. ملاحظة بكن بخشيني إيمي أمتي إسلام لبرانبر بخشيني أوروبا وأمريكا چند بباشا لسطا بينجين إيما لتشاو أوان، لصدا بينجين إيما لتشاو أوان. ببينن اتر چون أوان نابن بزوريني خالق، اتر چون أوان خلقكي زور شوني ناكوي. همو افريقيا استا اوان تيان و اتنا دمي خلقوا مستشفى يارمتيدان ودعمكي زوري اوان شكن كخريكي او كارانا. بلام ايما تاكو ترى بانخوازيك يا دولمانيك رؤكات ولاتيكي تر كبكي كوتبي يارمتي ادا تاكو ترى من اجينا وكو دولتكان من زوربي سياسة حكميكا. امرو دولة منكان بتايبتي ولاتاني خليج سياسة حكميكا، بس سياسة بآرزوي تنا شخص كان كابرا آرزو كان يخوي شون بي حكمكا وبخشينا كان شي ابي اوابي اولاته همو مقدراتي اولاته ليك عقدا كلقل أمريكايا أي بسي سعودية 110 مليار دولار 110 مليار دولار عقديك أكاب بوت سندني تشك خوشتان أزانن تشكي ولاتاني إسلام لأخيرا تشي بسرده تشكي صدام ماندي تشكي حافظ أسد بشار أسدي كل مان بيني چکی قذافی من بینی لأخیرا او چکا اگر نبیت سوتمنی اگر نبیت غنیمه و دسکوتی دشمنان بکار دیه با کشتنی ملتکی خوی بکار دیه با کشتنی ملتکی خوی 110 مليار میزانیه شوێنێکە وەکو کوردستان بە ئەو پەڕی دزی و گەندەڵی و هەموو شتەکانی کوردستانەوە کە ئەکرا 10 ساڵ 11 ساڵ میزانەی خۆمانە بۆ ساڵەکان ئەو ساڵانەی کە 2011 و 2012 چۆن ئیتر ئەخوریا لە هەموو لایەکەوە ئێمە میزانیەکەمان 11 ملیار دۆلار ساڵانە دەی لە یەک عەقدا لەگەڵ ترامپە بە یەک سەردان 110 ملیار چەک ئەکڕێ على ئەساس ئیتر ئەوە بەناو چەکۆیە ئایا چەک خۆ ئەگەر حتا چەکیش بێ 110 ملیار ئەبێ سعودی عەرزی سعودیەکەشی بێتە چەک ئیتر بیری لێ بکەنەوە طبعا ئەمە نەک بەس سعودیە طبعا قەتەریش وایە ئێستا ئەو هەموو کێشەی لە بینی قەتەر و لە بینی سعودیە و ئیمارات ومانە بۆ نێراوەتەوە بۆەوەی ئەم چەک بسێنێ ئەو چەک بسێنێ ئەم چەک بسێنێ ئەو چەک بسێنێ لە ئاخیریشا چەکەکە ئەبێتە دەستکەوتی ئەوان یا ئەسووتێنرێ یان بەکاری دێنن بۆ سەرکوتکردنی ملەتەکەی خۆیان
سیرکەن بەڵام ئەوان زۆر جار ئەبەخشن بە تایبەتی ملەتیان زۆر بەبەزین بەرامبەر بە هەژاران بەرامبەر بە بێباوکان بەرامبەر بە کەم ئەندامان بەڵام لە وڵاتانی ئێمە کەمترین ئاور لەو چینانە ئەدرێتەوە کەمترین ئاور یعنی 30,000 دینار ئەدرێ بە یەتیم یان پارەیەکی کەم ئەدرێ بە کەم ئەندامان ئەویش جاری وایە دەمانگ ئەو پارەیە نادرێ ئەوە فەقیر و هەژار لەسەر ئەو جەعدە سواڵە کارچی بەسەر هادێ و یعنی ئاوا وڵاتانی ئیسلام ئاوایە بەڵام لە وڵاتانی ئەوان ئەگەر هەر کەسێ و هەر عائیلەیە یەک کەم ئەندامی بێ ئەیتر ئەکەوێتە ئیسراحەتەوە چونکە هەموو عائیلەکە ئیتر بەسەر ئەوە ئەژی ئەوەنە یارمەتی ئەدرێ سیرکەن برا بەڕێزەکەن ئەبێ ئاگامان لە خۆمان بێ کە ئێمە لە چیا ئەژێین و ئەو سیفاتانەی ئێمە کێ بردوێتی کە خۆی حەقە هی ئێمە بێ و تەماشاکەن چەندین ئاەت لە قورئانە و چەندین حەدیثی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لەسەر ئەم بوارە هاتووە بەڵام بەداخەوە